Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tantretan hadirin, para kiai, para habaib, para sepuh, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, kau dah cintai, kau dah mujaki. Kita hadir akumpul makin naturung dan para hafid-hafidah sekik puluh mare ngalaksanaki khataman Al-Quran nang epan berempat tempat nang berempat tempat 100 belum 45 tempat hataman saya laksanakan puluh makin akumpul mental banyak abuana walian murah Al-Quran setuju walian barakan Al-Quran sir-sir Al-Quran walian ridha na Allah itunya akhirat oleh cahaya Al-Quran, nur Al-Quran itunya akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Para hafid-hafidah antar tambah peceng lebur, tambah lebur baca Al-Quran, lebur acuranaki esen Al-Quran terus atambah kalaban hidayah taufik Allah ridha na Allah kapi. Karena berkata barakalah nikah bisa depak ka bengatuana bisa depak dek ka orang si apento selebur bisa depak sampai kana potona tidak sampai pada ben orang-orang si munafik maca Al-Quran tapi tak lebur ke Al-Quran, maca Al-Quran tapi tak lebur ke Al-Quran jual aku mai jual benih panyare ridho na Allah benih panyare pangalebur Allah benih panyare kauntungan sampai ke akhirat benih panyare rahmat Allah benih panyare berakah lebih panyare sini benih tak layak mantar selamat kapi ini. Makanya berdecukan orang-orang munafik apal Quran tapi orang-orang munafik nah tak ada getaran hati nampun tidak maca Quran tak ada getaran hati nah tak sampung kasih andi tebu tak sampung dek kasih andi kalam tak sampung dek kasih andi kalam tak sampung. Mereka orang-orang mukmin tidak baca Al-Quran beda cinta otaba beda ta'zim beda hormat beda cinta beda cinta ke Al-Quran, cinta kasih andi, cinta ke Al-Quran, beda pengagungan. Wa idza tuliyat
alaihim ayatuhu zadathum imana. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak sebut asma-asma Allah yang dalam Quran. Wajilat qulubuhum. Tidak sebut asma Allah, pun sebut asma Allah. Wajilat qulubuhum. Jadi ada getaran di dalam hatinya karena takzim, karena asampung, karena cinta. Oh mereka, oh tabo, mereka deretan saja. Atambo bagus Quran nah, aja lagi Quran raca kancah dan deretan saja. Ben kopi nih kan saja kan. Maca Al-Quran, merengaki Al-Quran, maca Al-Quran, merengaki Al-Quran. Al-Quran ni kan ada nah, kalau dan teretan saya maca Al-Quran, dekik Quran saya maca abe, dekik maca ti Quran saya maca. Nah, kini kan dekik apa? Dekian bekal dan teretan biasa tidak baca Quran, dekik Quran masih maca abe. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuntunan nikah pusat nikah satu ilmu nikah ilmu awal, ilmu akhir, ilmu zahir, batin nikah pusat kapila Al-Quran kapila. Sallallahu alaihi Muhammad. Pun muka tambah manfaat barakah. Cekik nikah abon bulan Ramadan karena bulan barakik nikah abon. Kita bakal masuk ke bulan Ramadan. Kaulatan retan bakal masuk ke bulan Ramadan. Masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau datang puasa berRamadan suci anak ben Allah si bakal nyuci. Makanya apabila saja nah, cik sampai tak pun, cik sampai tak ada saja nah. Kau tu saja puasa, kau tu genah saja nah mulai mungkin saja kau puasa tarawih ya puasa. Cik berbadu kan sebab ada puasa. Ya Allah, puasa tina puasa yang bisa puasa, bisa tarawih. Bisa puasa tapi pas mau beda saja nah tina puasa apa? Nyon ya. Paling bagus puasa. Paling ongkuan puasa. Sehingga oleh penyucian dekik dari Gusti Allah. Suci oleh penyucian. Puasa termasuk pendidikan supaya berarti orang yang takwa la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun supaya berarti orang yang takwa supaya takwa apa? Takwa elang Allah nang yatina abe takwa ada ke Allah takwa huna takwa elang yatina abe tu kanjing Nabi takwa dina sehingga takwa elang seneng ke Allah nang yate takwa elang esto ke Allah nang yate takwa elang absurung Allah takwa elang seneng takwa elang pangesto takwa elang tak panganggep takwa elang nang yatin abe takwa ada ke Allah takwa elang hadir ate ben Allah subhanahu wa ta'ala pangiston ate ben Allah subhanahu wa ta'ala seneng ate ke Gusti Allah ta'ala takwa Allah takwa benda ke Allah takwa ate takwa elang Allah nang yatin abe seneng takwa elang kan Allah kudu ikasen nang kacintai alladzina amanu asyaddu wa yuhibbuhum. Wah, Allah senengi ridhoi kesenengi. Jadi mula elang kesenengan ke Allah pas elang keseneng kasini benih elang takwa nah.
seneng pok numpuk seneng macam bahasa teh tak seneng gitu. Nggak senengan naik macam bahasa teh cek Baitullah saya ibu rembuh nih saya macam Baitullah tidak apa di takwa ada ke Allah takwa awan ada ke Allah takwa awan takwa ada ke Allah takwa apa takwa siapa aja takwa elang ya tena apa ben Allah esto ben Allah apa ben Allah kehadiran Allah yang ya tena apa boleh ngabus timun orang takwa teka ngabusun apa-apa di aku natena di mun pes ngabus lu elang mun ngabus nikah ke elang mun orang takwa ngabus nikah padeng kasih aku bae ngabus langit padeng kasih aku bae langit ngabus abut tibi padeng kasih aku bae kadeng kasih maudi padeng kasih ngarantep ngadeng kasih nyuson padeng kamera ngabus oreng nah padeng kasih mabede adus ngabus oreng padeng kasih maudi ngabus oreng padeng kasih ngarantep harmonis apalong ben oreng harmonis Allahumma sholli ala Muhammad karena nikah ini ya takwa la'allakum tattaqun mun si banyak tulis kitab-kitab hurah takwa alaksan sebunya etap kitab biasanya sampai aki alaksanaki perintah ajawi larangan kenika siampon sekut sampai aki takwa wa sholli ala Muhammad monitor dari dalam kenika si termasuk ngaki buruh si termasuk supaya tak elang nih tak gaib nih latin abah hadir Allah la'allakum tattaqun. Mangkana ayat saya budi-budi ketibi dekian wa idza salaka ibadi fa inni jadi merasa dekat terus nih. Ujibu da'wat da'i falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sallallahu ala Muhammad. Ramadan baca Al-Qur'an. Urusi maca Al-Quran udah renungaki apa nyawana renungaki apa namanya udah kaji dipelajari pahami pas berdese kotu rasaaki berdese kotu ibaca berdese kotu pahami apa kaji berdese kotu sepaki Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak pelajaran ya dalam Quran. Wah, ini di bulan Ramadan ini kan termasuk Quran pertama Quran turun naki bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran unzila fihi turun naki Al-Quran jadi termasuk puasa syukur dekat Allah iparingi Al-Quran terima kasih dekat Allah iparingi Al-Quran tuntunan iparingi tuntunan mereka terima kasih tambah beri tuntunan ke soon terima kasih tambah mereka soon paling Quran makan dia bocah derusan terus tidak tahu macam Quran merengaki ngolopaki nonwaki cukup ini tisa nonwaki sabreng apa angka aki kalau yang saya terus tak tahu macam tibi maca tak tahu bisa ngiding ngaki ben ngolop sabreng yang kaki kalau yang saya terus malah terus locer terus nih luar dalam mereka maca kan luar dalam ini kan lesan kan mesti ngapok mereka maca nih kan luar dalam nih mereka sendi ada siapa lagi cukup tono cukup semapan musik saya biasa kan tibi saya bagus kirim kasih ada terus Ramadan biasa ada tibi saya bagus di Quran yang mana terus ngampunga Al-Quran bunga
Macam bener macam Quran bunga, Ramadan bunga, dengan bunga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya derusan pada saya terus malam mun saya dengar dah biasa nang malam pada saya derusan pagi pada saya sore pada saya malam derusan mari terus pas macam solawat nariyah Pak Ibu 444. Wah ya, timun orang 40 sekecil 10 menit 15 menit mari derusan macam solawat. Ambo je solawat Ramadan ni malai pada odi ni. Ramadan malai pada odi Quran Kanjeng Nabi malai pada odi solawat. Mari terus mari. Itu solawat 10 menit mari kalau putih ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga manfaat. Kompolan solawat bakun doma waktona ispakate bila malam pun kol 2 setengah 2 kol 2 para kol telok pon mare kecapok asor dukale compokna ki kecapok asor deureun mun asor deureun ki kecapok bisa malam ngaman kian mulai na cokop ngok sedeng bisa candeng pulo bisa langsung. Mun biasa kan langsung ada biasa nyaman lah. Mun langsung mereka candeng pulo langsung. Jadi oleh dua kali. Oleh asaur ben oleh asaur. Dua kali. Kan Ramadan ini kan tambah harmonis kan ke pangeran tambah harmonis ke manusia tambah harmonis Ramadan ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Engki wana apa engki punten wana punten. Engki wana apa engki. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa salli ala Muhammad. Ong keeki lampeuna ong keeki cek ngampong malo mun di Ramadan maka luar be. Kirim pegala sih kirim bangkun kirim di napa ya panyaman saya biasa tertibi Ramadan ya saya lipat bulan Ramadan mantra tambah fokus kalau tambah fokus lagi Ramadan tambah fokus bisa tambah fokus bulan Ramadan ni kan zahir batin tingkah zahir batin tambah fokus kapi sallallahu ala Muhammad pon semoga manfaat di hataman odi selawat bakun odi engki setuju tentang setuju moga selalu tulisan-tulisan berhidayah taufik Allah kapi nak kaca-kaca nak foto keluarga selalu berde nak hidayah taufik Allah kapi tak lepas dari Allah tak lepas dari Kanjeng Nabi kaca-kaca Quran ni kah tambah semangat tambah fokus oleh ridwan Allah Subhanahu wa taala punya barakanah punya manfaatah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju wa tughdha bihil hawaiju
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم bil Quran. Allahumma arhamna wa fa'na imama wa nura wa hudar. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu
كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ونسينا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك وصلاتك وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل منا ببركة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhiri surur ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bina wa bitullabina wa bi awladina. Allahumma ufir li ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.